Okujaguza okutamburira hamwe amaguru kugira ngo amasiko tarumuka ningashi hope away from home kandi orukurira za kampu za burenge bw'izoba ayerekera okutiina ahabw'amahanga gatwire nigabaho obuyambi okubukyendeza. Why is the international community continuing to give us less support? We need an answer if it's possible. You can go and research and bring an answer even after 2 years, no problem. On behalf of all the refugees and the leaders here, we would wish to get a response. Abahona bine no kwerarikira ahabwa enyanja ya Nyakivale birene ekiro okwihamu amizi eriyo neyoma. Tugezeeko tusimbe emiti musozi zino ze tulina mu ttaka erisobola okusimbamu singa ffe tusimba emiti tujja kusobola okusavinga amazzi gaffe agagenda ente zaffe zijja kuba saved abantu baffe bajja kubeera saved. Bitaha mukoro ogwo abarikureeberera empungi bagizire ngo bwa hati batandikire kuzeegyesa okukora emirimo y'okwebiisaho kyebahuire okureeberera amaka gaabo. Netulaba nti balimye nnyo netusooka tulaba nti balina ebyokulya then endala netugamba netubafulira akatale. Ubu dusubiyemo kugira ngo namwe mugire uko mwadusanga ko duhagaze ejo twacuruje tubona amafaranga n'ubu twasubiyemo murabona ntacyo tubaye. Alogias gumuseruzo orukurira abakozi ahabwa district y'Isingiro araganise ngo district neija kwongera amani omu kwihaho abantu abatahirire enyanja ya Nakivale obundi kikagihuera okugarukaho. Hariho project ya Dr. Dib na other projects turasupportinga partners tuba creatingire livelihood activities orukikweta kumita alternative livelihood activities twabagira ngo baze mu groups aba baratura hii n'enyanja baze mu groups rero tubahereze sente baze gukora ibindi kugira ngo batareba amagara gabo gona ugari yakutura hii n'enyanja. Gasha kwa Ruth Nwamanya.